Bakunzi bakora Mico TV rero turi hano mu karere ka Rulindo mu murenge wa Busheki, aho tubashije kugera hari ibikorwa bijyanye n'amasakaramentu y'ubutisimu uko bigenda mu muco nyarwanda. Rero aha urumva ko abantu bishimye kandi banezerewe. Rero nka Mico TV turimo turerekana ibihe byahoze biranga abanyarwanda mu bijyanye no gusabana. Urabona ko babishimye nk'abakirisitu kandi ngira ngo urabibona abasaza basheshe akanguhe nabo barahari. Urabona nk'uyu musaza ukuntu yishimye. Umuco nyarwanda rero gusangira byahozeho, kugira ngo urabibona uyu bamwita baba nawe yabyitabiriye. Umuco nyarwanda rero ni ikintu kiranga abantu. Kigaragara rero ko igihe cy'impeshyi amasaka areze, imyaka ireze, iyo umuryango wagize ibirori abantu barabyitabira bagafasha abagize ibyo birori kubazanira ibiseke birimo amasaka, ibishyimbo. Rero iyi ni umuco nyarwanda kandi ubona ari byiza cyane nk'uko abantu baba babyitabiriye. Mico TV rero turahari kugira ngo twereke abantu ibijyanye n'ikirori cyabereye hano ku muvandimwe inshuti yacu dukorana. Mico TV rero twaje kugira ngo abantu babashe kuza kuba babibona. Abantu barishimye. Ngo ni mu Kiliziya Gatolika rero bagize ugukomezwa kw'abana. Mukomeze mukurikiraniro kandi mubirebe, ni ikintu cyiza cyane. Izo ni indirimbo rero z'abakatolike. Aho bari mu ndirimbo rero korasi ivuga ngo ijuru ryahumuye. Mico TV rero turahari kugira ngo dukomeze tubereke umuco nyarwanda. Abantu barasangira, barasabana. Cyerekana ukwishima rero kw'abantu ni uko basangira ibyeze kandi bakagendera hamwe mu gushyira hamwe no gufashanya. Byahozeho rero mu muco nyarwanda, ni byiza cyane. Rero twari duhari nka Mico TV rero ngo tubereke uko umuco nyarwanda uko uteye kandi bumeze. Urabona rero ko aba ari byiza, abantu baba bahari bishimye. Biryoha mu gihe cy'impeshyi, ahantu haba hatari imvura, abantu bishimye basangira ibyejejwe babikesha isakaramentu ryo gukomeza umwana wabo aba yambaye. Mico TV rero ni akagaruka. Twari turi mu karere ka Rulindo umurenge wa Busheki kugira ngo tubereke umuco nyarwanda, ugusangira kw'abantu. Umuco rero ni ikintu cyiza ushingiye mu gusangira, ubwubahane, gufashanya mu byiza cyangwa se ibibi, mugafatana mu mugongo kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Umwana wakomejwe rero n'uriya we, ni byiza cyane. Urabona ko ari byiza cyane.